Ngeke ukholwe abaculi ababili bakaMaskandi ke abasemgangathweni omkhulu futhi endimeni kaMaskandi. Sikhuluma ngomthandeni SK ke kanjalo ke naye ke umzukulu ke insizwa ke yalaphana ke kwaCeza Olundi. Baphumela obala ke ngayo ke iMashini Mashi njengoba ke bakwazile ke ukuthi ke baphawule ke emaphejini abo ke akwa Facebook ke abajwayele ukuposta kuwo ke into zomsebenzi wabo ke laphana. Umthandeni SK ke ushilo ke wathi ke mabahambe ke kodwa ke peaceful ke laphana ke wathi ke okuningi ke akukho kufanele konakale kodwa ke ucela nje bahambe ke peaceful kusho umthandeni ke SK ke laphana ke eqeda ukufaka ipost ke laphana ke noma ke icover yomsebenzi wakhe ke ozophuma noma ngabe yini njengoba ke eshilo nomzukulu ke insizwa yakwaCeza nayo ke ibhale ke esifanayo ke laphana ke ibhale kuseni ke yona ke yasho ke yathi cha abahambe ke laphana ke ithe nje 30 June abahambe akazange asho okuningi ke umzukulu ke laphana ke insizwa ke yaziwa kakhulu ke endimeni kaMaskandi. Labaculi bakaMaskandi ke baphumela obala ngokusobala sikhumbule ukuthi ke kwaba nama complaint amaningi bekhona einkundleni zokuxhumana ke abantu bakhala ukuthi ke abaculi bakaMaskandi bathula kangaka ngoba lento ke yama foreigners ke iyabalimaza kakhulu ke esikhathini esiphambilini kakhulukazi ke ngethem ke yomgqumeni ke nomtshengiseni ke kwazi kwakhuphuka kwazi kwafika ke komthandeni ke kanjalo ke nabanye abaculi abayale phezulu ke laphana ke yabalimaza lento baze basizwa ke ukuthi ungene ke online ke laphana ke bathi ingani ke abaculi bangabi nalo ke izwi noma ke baposte ngokwenzakalayo ke einkundleni zokuxhumana abazange basho ukuthi abaculi bathula bonke abakaMaskandi kodwa ke nangomthandeni SK siyambona eposte into enjengalena ke kanjalo futhi nomzukulu ke naye ke waposta ke laphana ke ukuthi cha abahambe ke laphana ke nomthandeni washo ukuthi abahambe ke peaceful njengoba ke nophakela umthakathi ke umfokanda abandaba ke insizwa ke yakona ngoma ke ekuyiyona ke ekhona kule mashi ke nayo ke ihlezi isho ukuthi ke abahambe ke peaceful. Bafethu mina ke ngithatha ngikubeke njengoba kunjalo la kwisiqiniseko esemedia ke ngifisa ukuza ukuphawula kwakho mbola semakhaya ukuthini uphawula kwakho ke siphinde ke sidibana nje kwezinye